Afternoon, buenas para todos los amigos igual si Flo Mesa, ¿no? Mas matunguzo a Señora Mesa, Señora Flo, pa Signer Fion, pa si frika feel, ¿no? Pues senapa más si finana malaguzo by sangen talo si sus masi na intatitiziam gizin mami TikTok, Instagram, YouTube na página siya, no? Na page. En Senegradesi in Tetseguyasi lopi para tafan mago para diridi mensahe ki finotsumoru zan leksyon, no? Zai unu malafazu hazi nanya ni afaisinzu konahung resources para resources tsumoru, no? Guinahan tsumoru za Paraguau hu opigui za husanganingui na imas bula resources bula guinahan tsumoru lo ezi mas ne necesita ta tuli bentaha tuli oportunidad ni manamku siya, no? So siya mas mangay information man gagi gezo na tempo siya ni ti mangagi hit, no? Zangin man hopin hit. Pues ezgi na hu hasu na para bitogu esti na video. Za esti na video mas puri Santu Simana masasingan guni giza or Simånan Sånto guni giza guahan. Zangiza sinamai ligninia Simånan Sånta. Kumekalanya Holy Week. You know, toridos dinanti depending in manu how esgimagan dialectical, right? Lo para pago na dia kagi si nanahu hati nanu. Si Lucia Mesa. Si Lucia mesungun mesa za amano na mapaksayo. Gizaluta. Mapaksayo gizaluta dumangkulun luta ha. Dumangkulun luta to. Yan. Lo etik ko hagwi. Ayagon, pues pago na esti na video mas para cuentos en más o sangani but antes na tempo por y Simånan Santa pues para o educate diri put y hapa tiningonya anay dumadang kulugwi kinahulotnya zani manyainanya pues kasinyon sangani world wide world put i experience mo Apa na kelas? Ulang pago na dia no sabalu pues sapamagang ni Sabalung Gloria pues niga Betnes Santo. pues afa in tsetsagui ki antes na tempo na dumadang kuluhaw zani manyay namu ko importante Simånan Santo Holy Week za hafa na importante. Importante i Semana Santa sa Katoliko debem tungo hafa hiningem. Antes na tempo igon este umahalo mi Semana Santa desde lunes esta tisisinya hau bulan bumburuka para un pama musico dan mat este bandan Semana Santa ni asu tima mana guagua sa desde Merkulis antes ge tempoko zamannya na mana mama saya ninkano mami desde Merkulis para estar betni Sabado dispensa pa Sabado ne elinya maafo Yesus Kristo. Tisinya mamburuka sa elinya guanu babeng koresma lo mga dongkola do tuli mangge babeng koresma. Lo ini sa intatiti zinay apa dipatsi i religion jan i man mafanagan mami jan man mafanagan ye manena. Antes desde Merkulis esto namosa namu jatio parugua asu buruka para mananay taya kada las tisinya in nagaska sigima tisinya mambali desde Merkulis nagaska sigimamu esta Sabalong Gloria giras 4 Salinya estat como Yesus Kristo. Kinahuluhan sa Kristo. Kinahuluhan sa Kristo. Pas mananay tayo. Mananay tayo las 8, las 12, and las 6. Apa na tinazuz? Entatay tayo di linya no estasyon o seno
guaha na tenaiten eji para amateste tempum Pascua logone tiugefa tituze ene ofa na klasin tenaite dumidi mo azo dadalak neman manaitai Gusto yung para go hasu hafa na tunggo tina. ito ay Lo mananay tayo wa para mananaitai sa azo sa ma estasyon matatayta estasyon dyan mga kanta neji kantan Semana Santa logo di kikiazo ne na tempo bueno tugef interesado lo utungu afa bilang niña mapanabio. Pues ringin ti manoskia gi Simånan Sånto pat Simånan Santa Holy Gini Week ni apa. Webes ja umaga ko to. Masanganyo uno para kastigum. Un talo da tumekong ko linya dos. Gingun siya gimatto isabalong gloria gi pupongi or Pascua. An otso isaw mo, otso para makastigam. Mas Mabala sa balas ako. masaula. Pues mas finaiso Ja no. antes na tempo ko masaula causa ni cinturon pat hafa mas edi Eji mausa antes para masaula. mas masalah tangan-tangan o lemon. Malulugzo tangan-tangan. Lote eji lodo na klase ne para uni na no defekto eja purun tungu leksyon mo ne dalalay siya na tangan-tangan dyan lemon. Lo magayip naman usko nam antes ta zatay wini pago na tempo. Pago na tempo man malefa hafa esti Semana Santa. Minagov mas takkilo para siya. Pues kau katoliko awak desde pago? Go, di sini pago matakpangyo mana katoliko azo pago be katoliko solo anesta malongo zo posasi azo sizu salati zo. Lo tebe tulay ka reliyono sa zahu sinano uruspete manyanao. Pues eso na mapolo kumikiling ya molik na direksyon. Molik na hiningi. Hafa mapraktika antes ni ezi ti magpraktika pago za hafa malagomo ezi para mapraktika pago ni in praktika gi manmapus na tempo pat antes na tempo gi kinahulomo pat gidinang kulomo. Hafa mas malagomo para unli ni un shanti na devido ma atituzi pat devido ma praktika pago na tempo. Esi hasan undi na ma praktika pat mausa pago. Pago na tempo, antes na tempo, gigong matto ho, manyay na ho, talakkewa, pan majingjong ilunya, manholong galong guma, sa ti para debi nong gaigi danyai, afakut besisunya. On gigun matalakkew, eston tungwa, sa gigun ti umur, tun osgi, pat tun titiji, toko gigun nomano bisita. Enigi molik na praktika para pago na tempo sa ikut besisyon ni manamku, kut besisyon niya. Enigi nagwana biya na pago na tempo mansisya manamku dan manhobin jagwana biya na tinianchi ano sa ti para umatungo, hafat po matungo, ako hungo. Lo sinya mandanya, lo antes tisinya no. Tisinya na matto bisita mandakdak, debyong babaji guna para guiza, holong gialum kwatto. Tawad hasta kilingnya maagang inan mo na malahudong sesta man mapus. Respeto it mas takkilo, mas yes taimano na lalalo mo tisinyo no pimanyainam. Tisinyo hat sa boss mo. Selingnya tibumali malati za tada respeto. Malingnya mudoro za gay respeto. Ngayon? Antes enigi mas mantakkilo lo pago. Gigun malati o. Hagwa malati. Hagwa dinanci. Zatad ti pareo dan antes na respeto. Hafay zomu. Famaisin antes jom patsas. Pareo apat gun patsainan ti zomu samu papatsa. Lopago todo ay zunya suka ti zunya lingya sinya sa izun manyay na pa izun pamilya. Respeta winahamu dyan para untungo afay zomu. Enigi antes dan antes na tempo ti utsagi ene fegun electricidad
Pegon Hodso cada lunes, Miércoles, and Sábado munganga zuzu para finat pamafan defan man matinas. Pago tao tayo atilika mas takilo. Eno na bula diferencial pago na tempo. Pues sige, hufay na uno lo fanan gua tres ilek mo no. Wala ko mo pero baktika pago la mas entre mas mega sinya ta bira ta atituzi pat ta praktika I hafa I hagas zangin malik pues no malik para ta tsuri ezu sia tati zata fanagui famagon ta pago lo. Undang na si Jesus masik para itempomu za para hamzu I viewers ko na huzung bain tagi tumogwesti na Inadingan zan sinanaw kada sapalu zan pwediha malika si tataw para kada business na bain kantazi hamzu masahafa na kantan samoru ni para tafanita dia pagi pupuengi gi programan YouTube, TikTok, Instagram. Ya manua na sinya ba who post I video siya lo sanafamas undang kulu na si Jesus maasi nanahu na un zuti tempomu para un edukaham diri puri Simånan Sånto I Holy Week guni gi Islota, I Mariana siya pues sanafama so undangkulu na si Jesus masi na gumaygeo para un opi kwestionu za pwediha gi ocho sábado daha suzi hafa I ocho na leksyon para edukahit ni hafa itiningotnya gini ni mismo manyainanya zan anay dumadang kulugoy pat gikinahulonya no pues Jesus masi talu za mientras manlalala imanyanan mizu hu eepu kamzu hu totone kamzu hu fafaisin hamzu para en gosa tempon mizu zan siya zan panadingan zan pamaisin hafa gi tempon niya ezi mas malago niya ni para ta praktika pago na tempo zan I famagonta zan para ta kwento sa put experiensya niya sa siya mas ma-experiensya I minaka I minaput zan ezi gua tita experiensya pago na tempo sa kulang westernized hit no pues mas adayam siguna uzog mga pumara from Mikafiu zan mga pumara umeza zan praktika ifinota ifinot samoro sa gov mangi lenguaita ifinota ikuturata zan todo put I samoro pues más adiós Jesus mas ay mana